خلک عراقی بگشتی و یه هرما کردستان به تایبتی جاوره رزگار کرنا میسلن چونکه گرنگی که زور هیا جلای سیاسی و بازرگانی و بو هرما کردستان و عراق جکویندا میسل یک جوان باجرانه یم بازرگانی که برفره لته کرنو خالا در بازبونا بازرگانی بو تv باجرین عراق حاولاتی ام پارێزگەها دهۆک ji nêzik haydarî vê operasyonê da bizanîn dîtina wan çiyel ser pişikdariya hêzên pêşmerge û girêngiya rizgarkirina Mîsil ji Daeş bo Iraqê û bo Herêma Kurdistanê. Ya girêng e rizgarkirina Mîsil ji canibê siyasî ve û ji canibê iqtisadî ve canibê siyasî ve ku دیش هرما کردستان دیر که مترسیه که سر جهانی همیه تایبت سر گل کرد و گل عراق اکرم به جانب اقتصادی و یا گرنگ بو هرما کردستان کو کردستان تایبت دو که درگه که الگل میسل بازرگانی و یه گریدایا اول رز سلاف بو پشمرگه اینا و هیویدارم همی جیب ساخی سلامتی بزفرن و چنو بینه و سرکت نوانا جی بو هجوم میسله دهاری کاریا کامیا مازن کتن بو کردستانه و هر اویده که وکی ترکا آن غیر ملت آن غیر اویدی بیت طایفی بیتن ناف کردستان عراقی چید بجی خرابی بیتن و باشتی تدانه بیتن همشین بیجین میسل وکی هندک جیرانت مند کبنت باجر دهوکینه وما جارت بجن جلك علاقات هين حتى اجتماعي جي وعلاقات تجاريش كمن دا باجير مثل باجير جلك يعني عشان بجمة سرانسري عراقي ومنطقي وحتى دولة الدورماندور جي كتجارتك ومازن تهاتكرن السرانسري منطقي سلام بالایی دنگ امریکا دهاگ